Ndvunankhulu welive Cleopas Dlamini ufulathelele live namhla wabhekisa emabombo emalabo kulase Equatorial Guinea. Ndvunankhulu uyawumelela silo ingwenyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni lekuthiwa yi-Humanitarian Summit and Pledging Conference and the 16th Ordinary Session of Assembly of the African Union on Terrorism and Constitutional Changes of Government in Africa. Lo mhlangano kubheke kuthi ubeke mhla tinge-27 kanye-ke nemashumi nesiphohlongo kuyo-ke inyanga yeNkhwekhweti. Kusho ukuthi umhlangano lapha emave ayawubuka khona simo lesibucayi lesiphethelene nebantu nje eveni lase-Afrika. Kuphinde kube nelanga lapha khona kuyawuplejwa kusho ukuthi emave netinhlangano nje letiningi tala e-Afrika titabe tisho ukuthi yini letingasita ngayo. Kuyabe tindikela tisho kulabo basho ukuthi thina singasita ngemali lengukuthi kuze kuhlangabezwe nesimo lesibucayi. Isimo lesibucayi ke lesikhuluma ngaso la e-Afrika simo lesibangwe into letinengani impela ngisho nje ukuthi timpi letibe khona emaveni lamanye ase-Afrika letinye letibange lesimo lesibucayi umkhuhlane wabo COVID lobo ukhona eveni nawo lomunye lobanga lesimo lesibucayi ne-climate change ukuguquka kwesimo nje konke leto tinto leto ngileti fesene nemave ase-Afrika dabanga ukuthi abantu baphatheke amabhima kakhulu. Kubhekeke ukuthi kulo mhlangano uma kuhambe kahle kureyizeke ngalama imali kutholakala imali efika kubo 15 billion US dollars. Kusho ukuthi ke le mali le nangabe kuhambe kahle yadonatwa ngiyona mali live lase-Afrika lapha litawucala khona lesikhwama sekusita tehlakala nabo bonke nje kumadima eveni lase-Afrika. Umhlangano elangeni lesibili uyawube ukhuluma khona tabe ordinary summit, extraordinary summit lapha kuyabe kukhulunywa khona terrorism and unconstitutional change. Kusho ukuthi kuyabe kubukwe kukhulunywa nje ngedlamlilo letikhona generally emaveni. Ndvunankhulu kubheke ukuthi abuyeke ekhaya mhla tinge-31 nakunye kuyo-ke inyanga yeNkhwekhweti. Etindzabeni yeMswati Channel kubika noHlahla Thwala ngina noNtobeko Thabetse eKing Mswati the 3rd International Airport.